hamuliaku ibadahku borhat namaho siya tonga nami magihuton laiko nagaberong kami hasil manang sunangi ibadahku Basari peomi iko benget domo ingo hatani Tuhani tungna so jadi sirang so sirang di hamadea mono dengga parangelu ido hasanga ponina tua-tuani batari nama ngaboru ni rajao peop hai ibodoku di bagas ngoluni mangolu manihoi bodoku rajani kamagi dongotai nagi birma tontini di gongkong Tuhani parsari peongi iko sabar dong laiku na burju mangaju acuan ibo toko siap kangen mi damang dainai jara sara jaraku tuhoi botokku ben batu lagi itu lagi rumah tangga bi haholong ilahekon jalan iya, dikibarin deh ya tong sambil dia peho dulu sih. Ide mahata, soalnya itu. Hidup, tak pala maduk hata biar nonton tong. Mororeka parange ido asanga poni tua-tuami batari dama naboru ni rajao peok mai ibodoku di bagas mangolu ngadihoi ibodoku ajar bidamangi dodai nangi matotini di gonggong Tuhani parsari peoni ikon sabar dohong laiku na burju mangaju acuon ibodoko ngamanjadoon parilu doon borusi ang kangen mi damang dainangi kalasana dong onongku tuhoi botongku ban batuani ditemani rumah tangga di jala burjua hong tuna porusi batuami
hatop hamu ito ililit adormu maranak ng marboru dito pa itu hari hamu na dua satu sahur matua dito pa itu hari hamu na dua satu sahur matua. Oke. Pasak Maulusi. Iya. Ada lagi? Amos itu nyon. Masih bisakah waktu?